Gde je rekao da originalne posljednice su bile što iz Permi, što iz Gorice. Ako se malo potrudiš i ubrzaš. Nalazimo se ispred makete grada Viminacije. Prvo što možemo da vidimo jeste da je Viminacija kao grad uglavnom sastavljen iz dva dela. Znači imamo ovaj manji deo ovde, koji je bio vojni deo grada, i veći deo koji je bio civilni deo grada. Kako su se vojnici i oficiri dokazivali, oni su dobijali malo zemlje, prelazili su iz vojnog dela u civilni deo, tu su osnivali svoje porodice i to je nastavilo da se širi ovaj veliki grad koji mi vidimo sad. Prvo iskopavanje na Viminacijama su krenuli 1882. godine. Od tada do danas nađeno je 14.000 grobova, 11.000 skeleta i oko 40.000 objekata. Uglavnom narukvice, ogrlice, prstenje, dugati, sanduci, oružje, okupi i ostalo mesta. Prva građevina koju možete da vidite ispred vas ovog ugla, znači to je amfiteatr gde smo mi bili. Malo bliže ka nama sledeća veća građevina ovde, to su terme, radi vaše meditacije mi se trenutno nalazimo ovde. Prvi lokalitet koji smo obišli, to je bio mauzolej i to je bilo jedno veliko groblje. Na Viminaciji su bilo 3 groblja i zato što su stvarno bilo previše velika, oni nisu uključili u glavnu maketu. Sad, kad ste dolazili ka Viminaciju, možda ste primetili, možda niste, prešli ste preko dela puta koji je išlo malo gore dole. Znači, kretali smo se desnom stranom hipodrom. Sad, hipodrom, verujem da znate, znači trke konje i druge vrste aktivnosti, čisto radi zanimljenja publike koji su dolazili da gledaju i da uživaju. Loša strana hipodroma jeste to što su on prostiruje svog oko termoelektrane. A mi da dobijemo dozvolu da srušimo tu termoelektrane, da krenemo se iskopavaju hipodrom, iskreno toga ne bi nešto realno. Znači, Viminacija kao grad prostire se na 500 hektara i trenutno je iskopano samo od 3 do 5%. Od ovih većih građevina koji nisu okupane, imamo pozorište, znači ono polokruštvima, i ova sledeća veća građevina koji je bio glavni trg. Takođe imate ovaj blueprint ovde, sa moje strane nalazi se civilni deo grada, a sa druge strane se nalazi vojni deo grada, tako da ako vas zanima neka građevina, možete da pogledate i da se orijentišete. Oko nas, na zidovima, se nalaze originalne freske koje su skinute sa zidovi iz termi, amfiteatra i mauzoleja. To je to što se tiče ovog dela. Kad ste spremni, možemo da siđemo dole stepenicama, da se spustimo do konferencijske sale ili plave sale. 30 do 35.000 samotina. Dok idemo dole, dobro. Ladnije, kako si odlično. Utro u zemlji. Nisu naši stari ljudi, kad su podruli žoba. Ali naši sede već ovdje. Znači oni su poslati. Prvo su ovde prošli tjedan su dali jedan bolj ljude i Viminaciju. Sa posle toga, Rimljani su doveli svoje legije. Prvo je došla 7. Klaudija Legija. Posle je došla i 4. Klaudija Legija i onda je to posle nastalo da se širi veliki veliki. To je tačno bio prvi kao čovek. Pije vodu.
Morate gajite po gajite. Čovjek, gaziš po spovedu. Ja slikam, snimam. Svuda oko nas, na zidovima možemo da vidimo 18 rimskih vladara rođenih na teritoriji Srbije. Sa moje desne strane i iza mene se nalaze dva sarkofaga. Sarkofazi su pronađeni u mauzoleju, ali zato što su, kažemo, bili u novom vojnom stanju, oni su preneti ovde radi izložbe. Nažalost, kad su bili pronađeni, oni su već bili opljačkani, tako da ne znamo ko i šta se nalazilo u njih. Gore kad smo ušli, znači preko puta onih stepenica videli smo Konstantina Velikog. Koje godine je Konstantin dobio Milan Svijet? Znači, 312. godine Konstantin Ursula se pojavio ovaj san i rečeno mu je uz ovaj san će sigurno pobediti. Sljedeći jutro, kad se Konstantin probudio, on je naredio svojim trupom i vojnicima da nastavi ovaj znak na ovim štitovima, on je napravio zastavu s ovim znakom i tako je krenuo u protiv svog grada. Ovo je pobedio, sljedeće godine, 313. godine, dovodi Milan Svijet. Taj Milan Svijet. To je, kažemo, bio zvaničan početak hrišćanstva kao religije u Rimskom carstvu. To znači da Rimljani i ostali pagani nisu smeli da naprave hrišćane, čisto zbog njihove vere. Sa naše leve strane se nalazi jedan tunel. Kada prođemo kroz taj tunel, to se završava naša komunica. Sa leve i desne strane na podnom tunelu vidjet ćete olovne sable. Oni su uglavnom bili korišćeni za vreme smrtnih ljudi do groblja i onda su posle toga prilike za kraj. Iznad tunela nalazi se mozaik Petra. Bilo je verovanje da kada krenete da radite kuću ili bilo koji biti građevine, žrtvujete petla, zatim njegovu glavu stavite na teren kuće, kako bi vaša zgradnja prošla bez problema. I dan danas u nekim Srbije postoji pomoć. To je to što se tiče ovog filaska. Danas smo se čuli, videli i naučili nešto. Da ste se radili, možemo da krenemo u tunel i da izađemo gore na Petliće smo slikali. sve je ovo. Resni koji su bili u malo lošem stanju, poređeni su oni koji smo videli gore kod maketinga. Ovaj mozaik što ste rekli sad na svetu i sam čuo dobro, to original pa složeno ili neka replika pa? Postoji original, ali to je replika, napravljeno da izgleda samo kao. I od gume, ako sam primetio, tako? Ne bi tačno da vam kažem. Mislim, kad sam nagazio, nekako mi je mekano bilo. To je ovo. Ovo mi sad ocidali. Pa, sad. Ovo su replike od ovih pesama koje ste vi videli unutra žalbica. Kad se zvanično reklise, ja verujem da će da postavi u ovih zemlji nisu koji prošli kroz tržiča, rekao su prosto povećani koji nisu prošli. Sve da mogu da vidite da ne dosta.
Dole škole, stranci. Najviše dolaze Italijani, Sloveni, Mađari, Bugari, tako dalje, Amerikanci. Evo i ovo. Dalje smo na sred livade. Na sred parkinga. Na sred parka. Kako se zove ono, ovo drugo što